Masalah Iban Pohnpei floor leader. Speaker kalangan mohon Iban Pasola kung kubur yang kak segera promoi lo pergi jalan kak kasamo relevan yang pacang jalan sesinin meseng rangut yang lagi Vice Principal V6AH School yai Mr. Tiksan Tonre mobilamen manakap mepiliang ya sewa sebe nan sekolah Pix yai Paulino Leopold mobil Anthony Thainard sang opisin pacet pacang rail John School kan me pacang jalan meseng rangut joy pel jalan kecil yang rail lepo. Kalangan floor leader orang kamagatin po na siya kalangan pramail olo ko sa rin school kan patang uya ko puran ranwat mail chalatak kamu floor leader. Speaker numaw men segera mut kesembalu jo peguk jalan suspend order of business o ketilang pan nampai segala may resolution calendar. Saya selama kamagito miya karyaman pan kamagito pagpagtaro karyaman jalan katilan ng basic limaw yung resolution calendar o tayo katkatyer ba ng basic limaw o iban po na sa chief clerk. Legislature resolution ng April may sakmala yung Legislature draft 1. A proposal for resolution expressing condolences to the family, relatives and friends over the passing of the late Enginkehlap and former Senator, Her Highness the Honorable Nancy G. Solomon, for adoption. Kalangan resolution with Chancellor may report long sa committee and chain ko karetay ban po na sa chairman and chain ko Senator Pwuhng. Kalangan Mr. Speaker Hiltungalan ko wow himan patawan sa kulmi committee and chain ko abon me koros itilmen won ke essential mo me ye pina kap kai patawan school kai me patang trial na ye we action program yo me to one take over the kan patang palikan non government o yo government entity kan o siyong for young experience we have to tong kan mamia is the badron maran pena kap siliman me promote nan front row I will man thailand kat kiyang rail yo round of applause. Kalangan kamkolo-kolo Senator Pwuhng. Mr. Speaker ni wa men badron ulian di samuli committee in chain ko tuan long kamugatiyo Thailand ka katoropoyalar epkilimay siglimau lepenyal ri sikriyaw LT1 o sapul mangi. Chancellor mo kamugutok Thailand ka tiyanan masinaban kamumutan resolution of kilimay siglimau lepenyal ri sikriyaw LT1 koros mo utrum kamugutok masaniyay Pwuhng masaniso kamugut paita rok tay katkat nan masinaban kamumutan resolution kamuy Senator Pwuhng. Kalangan Mr. Speaker, ye resolution what melal patuan long taon ang mamudin legislature what kamutan resolution mo expressing condolence on melal panay o kompakaban o drone way o Pohnpei unsak spelata pulan kaya sa Enginkehlap o former Senator Her Highness Honorable Nancy G. Solomon. Resolution what ni patawanta ni watapan resolution no may bilman uya kayat sakar misik tatay sakar misik o melal delegation o wain uliaban wain Enginkehlap o kipantalan kapalipan resolution what essential ma li minute sa contribution on way melal wain metalani essential o niyan suwot uya likanta ka sawa Enginkehlap uya li kasam kaliu o melal kaiti kita way riyawat wain Pohnpei unsak ay met resolution wat songsongan kanpe ya trial yang patro gila di minute sola yang ke trial sa contribution and we are a testament of her contribution on Pohnpei. Mr. Speaker.
Halangan Senator Pwuhng, Pwuhng kawe wa ma mie te masana ben resolution. Sian salama be solar oi ban pona sa kamogut me mie ka Thailand ruting te masana ben resolution koros mo tung kamoguto masani ei uang masani so kamogut poita ro Thailand ruting tier masana ben resolution koros mo tung Thailand kamanala resolution apki lemaisak limau le penyar riaisak riau LT1 kawata nin limaramai palimaun koros masatrotung Chansal sabul matray totok ong usus and kamamatan resolution of kilomesak limau le penyariasak riau LT1 usus riasak riau A o sotomauang ranwot tay kamanala resolution number kilomesak limau le penyariasak riau LT1 Kamu Chief Clerk Salam, Mr. Speaker. Pasalar ay pampileo po na sa floor leader. Speaker ni wow men patawan takik challenge kak uyata kamogitok challenge katiang o apali ng base puno may miscellaneous. Pagpagtalo kariyaman Thailand katiyang nampe Asia kuano yay miscellaneous business. O tayo katiyar po miscellaneous business. May kupraya miniteo ingak patawan dati ireyu magtail wewe kebenar ayo. Essential me mie program ka school me ye student takeover day. O essential me ketail yang patang program ni atai kasamo ang sharing school siliman. O sharing school siliman o patang ketail ranwot floor mo ingak introduce Israel. O tamak ipatawan aleti sangayo me murun uya kupur sabul matail uya kupur and ranwot tail pan kat o katlanan mock session the mimic session the moment session yu magtail men Pohnpei kakinta momata session magtailan ka kaskuli kisari ka uya ben session hari haimi men pakair ki ma mia retoror en kak sansal ma shote an bil kak sansal o pakair mone ban retengiti sabul matail uya kupur o kasamoto serupuka kami Senator Joseph kalanan kami mai speaker regional sinira retoror kes lemen pacuang kasaleta I men leo bagian kak tula po ni jungal sakalatan wow may pacuang uyaye legisin kapan speaker regional retoror men minne kamakit makomkak assign ng committee mo kayo konang en kak pachang tempan kamarain o rup ma so konang ren miye high school nan wainu rup en kak katira katama en kak miye high school nan wainu Karaba maing speaker, ipem pek science of watch me chochu chun school tinderila kariyan an parkors. Baksay paan masani kuin kawalukan memiran watch main palilaut paan patuto peks. Naribil kamele manian so me ma paan puita pagwacha ucuc paan kagajan laut la cucang penene ucucang option wainu pilkagacha ucucang malanwawan wainu mo kamaray no kairtan sapul macay sirika uya kukoyo me palikay makin kacin sapan kapen government penene onan Pohnpei pelian ciak Pero mo yan matamataw yung may walian kita nga yung
yang ay Senator Kariyaman. o kasaleta. Napaan patun ko ito iman pero kariyaman. Kung yan asay na kampayo mo ko yung na nga napali, kailangan may speaker. Kailangan Senator Joseph Chansalamau kamagit memie o Koros Pwuhng kamagito masaniyay Pwuhng masaniso Chansal makamagito nituwa na yaleti kamiti yu teriyawan kakrop masyo ko na ngaran miye high school nan Wainu high school in Pohnpei hapan patroti nan Wainu hari ikamela me committee in education o finance makayong konangan patatatakot karata kamagutwo iban ma ikupuran palimaron iban assign ang committee in finance o education poin taulanan propropot Biadra masan ben irawo Masalar masan ben irawo iban retungati ok try chapulman kita kamagit memiyayar sang Senator Joseph Masalar iban retungati ok try chapulman kita kamagit yung masan sang Senator Joseph o assignment mo ban assign ang committee in finance o education kailangan biadra iratoror sang member taken Koros Pwuhng Senator Bayola Kailangan ko mo speaker. Kung ano ibang patro ay ito magsakartan patro sa pagmumugan ng tiyang piyer. Sepulong pasan niya naman lang ito ngaluhan ko mo speaker. Pwuhng ke vice speaker. Pwuhng ke floor leader o Pwuhng ke honorable senators kan Koros. Filmen tungalen ko ang rail kan Koros mayang patro yang kainan gallery o niyan sa water. Men Pohnpei Koros me pepe yan ketrail ang nan men KAPWARESOU kan. Speaker ay tungal iraban bil patron kamogit. O tama bang koneng assembly ward bang kosanet. Metrapit kaunom pen Pohnpei yung microchine games me pang yung masel. Garantor maistapan sapong nan summer ward Marshall Banos microchine games. Hindu na ikasawi Pohnpei ranwat. Sure mo mun megot magmakit. Kailan ka kayo peno assign ng committee yo makoneng special committee yo ang created point kakang yung option ka pino trekata. Ba ye email triban patreng to show. Kung may email triban patreng kailan trip ta ko talk yung kahit talk to you. Effort and competition issue or effort and rapakita trend kamakitala Pohnpei yung talk lab ang micro games kahit kan megot tuki yang patrang ansyo ngater kamakit panabot o ikar man ipatpatroke ta talk lab yumet nentuan ay kilang ansyo meluluwa ang mon game tuki kartay ban pake tamban mau ma eponeng health commitment kamu te iban bilka recommend ma special committee and sana mau o Senator Joseph Senator Neton ya nangan kami tuwat Pwuhng niya sa pulmara dara tungal connection on wasaw ayimat ay tungal ira kayo ira garyaw wak Mia kariyaman pen kamagito Namo na trial ban kadla o shoes kaya men pagita mag trial kombal minuteo
former Senator
Sapaler o iban po na sa kamukuto, koros mo utum kamukuto, masani ay uwang masani so motion po itar o kamugut masan sa lasang Senator Loyola mapitata micro games magtry kau nop ong Wayne Marshall and kakasayin ng committee and koros may chairman and finance mauya chairman and committee and koros o vice chairman and Finance, Senator R2 Imawia, Vice Chairman in Committee in Koros. Miyata masanaban irawo, masyalar, aiban retunguti, ogtay sabulman kitar, tamasan salasang Senator Loyola. Miyata iratoror. Speaker. Kamu Senator Edwin. Enginkehlap Speaker. Kaprayang itu ngaruh. Oh, Mr. Speaker, main essential mau me yapten yang saya me patola sa Pwuhng kak Pwuhng ramaskan me gululian ame speaker me kon me inanan tu kilanan uya ben tatok te polben ramasin melel tron ni takaya monai patotila mi pek melel tatong rei rukos palian tentel te monunian enggak Qatar Israel kan zon balian tentel bora napali mas nie ramas kai me ngimetak ibil tuang traktor o ibil confirm to me raban tentel ban pukoke ibil tuang ranin and Solomon Governor State of the State ibil reassure ya Walau ran masuk masal ran sarawiyo, suruh tron tatok mani. Ambil tiarata, melel sang Israel kay mayang supo, melel sang kumpakapai ulia bentakan palbawa me, sangan uya bawat pil uyang Israel terus megota la palbawa. Makalengar-ngarin palbawa ko. Untuk tu pukau lelal tu tala pun siapa, bagi saudara Israel na ratu tisang, rais tu kola, minta ma miara maskai me anak-anak sawasaban monuni. Imungan minta me itu kila, iutai ina dengar ki, ina kasuawi pekena ramas, kalian monuni. Mo speaker essential mo ma ramas kay mamngimatak mamuin mat tental pan patutila Israel usang Israel uspanan ko tato lal siapot kita bil papain yaw stipend wanan sumarabami last time sum patutila ditagan palba sunpung riyaw sa malar dai bo ta mapain stipend Sub me service palba dan karena kayasang kapingau nugur mamoin bil anan kau mie terbangola traita anjuat voyager ola sinsub me bil kenyang sawas minto bilola tergedai sudah batuan ansu terabang kakelaltila Mo mamio we payo nan government operation da we ban ko sona ban tatong kan me so reiter amoi imen kamelel me songon aramas puko arai professional minta da songon sin ka balin momot ton sup da mi maslikan kapen tama ka sampalo mandatin puko ko me ka sampal rangka kuatila service in government Pwuhng palipa. Balian education yang sur. Bali mautang kasampal taulun ma bali maurun naramas. Bali totron trip makan wiyaw restu kaniang. Ore speaker ibil pokalar pokagila songon ramas maan ke songon kapal bukat. Ibil dengar ke poi ibil momon reassure Israel me mie balian monuni pan tato tila o ibil
muan bil uyala ramas likamme abu uyai buko palio me shoto uyara el buko re Mr. Speaker men we have the floor motion you assignment what angak track we have kan mabangka kamawala we have songan service bukan kak lel tilang melel aramasin order island ka buagi essential mo me rail accessibility in service ka sambalin monuni mindara mi dispensary ya ba sotong syak o angak track ta songan we have ta me bangka ka ensure me matrepio me ban patrolan ditaka palian monuni anutan watila service randa mo malgi pagpag na ramas amelel son kit ka mululian ber pagpagol el tatongket pusian ka kuya ruguas pukan ka kan uya uya pseto uya po kita si po ki so to warail po ki rapan son suwat ton so ramas puka ban son pong rapangi metangi Raymond Patron Bagi, yesem kalian chairman and elk mo in ngaralar nan floor motion up. Motion what ban Pagita Mr. Speaker an kakasain ton committee in ko po an kakanapali. Kariyaman. Chan salama kamaguto sa chairman and JN ko koros mautong kamaguto asani ay Pwuhng asani so kamagut paitar o sansal me irawo pana saina pagpago na saina committee in chain ko mieto masina ben irawo Pasular ay iban waya web trial sabulman gitar pagpago o pana saina committee in chain ko komu Senator Mobic Kalangan Mr. Speaker ay tungol iratoro reo ranwat amon ay ban bato pueki ay tungol bato aban ninlang himen batong sakartan kay puniyo wawakan metiyang magam tiyang kier wawan kan komu Speaker Vice Floor Honorable Senator kan Korusia o korus mayang batong nan kalari ranwat tami menuratoror ranwat epitata ko makatiyo mo yaw ng December mon election in Lieutenant Governor ng January mo election in kamakatiyo uyaw isang executive me pay-paylan leave ang public safety o Department of Health kay te kini sabong ki kamakatuwa chan uyawi pwede kita na miya provision yaw ng public service system mamay tatayan uyawi tami isa pong kamakatuwa pwede soto money available yang kamakatuwa tami uyawi Department of Treasury engalang nan budget magtay kamanala for 2023 poran pain kina leave in 2022 at tama kareta may pilkoryang may sapong kamakatuwa tama kareta esotro kun uyawi lel nan January apu yawi ta sangan kamakatuwa pagkatay istro kun uyawi soto par silu may mamot nan legislature soto pake ukatay pain leave ari I kasampal ki rawat pweki I kamelele me chonta token government pon entitle yang na leave Ariana imau ki uya kita kamakatiya wasay ng Committee in Finance and look into the legality of the actions taken by the Department of Treasury puen kak pain la leave puko sang nan money yung me so to kapnamanong reron totong o alisang nan money in 2023 tatokin nan 2022 ari ikamelele me repropos tananong yang unik na inay pweki epilban mo yung implication yung ong tron tatong korusyo pwema melel sangwat kakuyaw yung miya provision mo dahil bilan na trok mau nan kosundan tama kareta okay ito may available yang okay so kalangan Mr. Speaker iyaga ko makatiyaw o pagkakaryaman Langan Senator Mobic, at saan lang mga kamagot mamiya
Koros Mautung Kamagto, Masani Pwuhng, Masani So, Kamagut Poitar, o Banasaina, Committee and Finance. Miatre Masana Benrovo, Masolte, Tried Bichabulman Guitar, Puk Masansal Sang, Senator Mobuk, Miatre Eratoro, Kamu Senator Walter. Kalangan Speaker, Monay Banyang Pacho, Menchiang Gay Chung Sakaratan Kay Pwuhng wow. Ma Pwuhng so I Pagita may Sakaratan Kay Pwuhng wow and Pachang Sabumuyong Mutual me Chiang Kiero La Puepotar Nilang. Nawasan Willa Malam, Mr. Speaker. Jungal Wang Kamu Vice Speaker Floor Honorable Members Kan Chorus Pachang Kamu Leadership o Wang Chorus Mayang Pachang Chan Kalario Chorus Mayang. Payan sa mga radio o mga kapesekan. Speaker, Jungal Rajoror Pampitata Alio me PPA pagpagrechail sang Pahrek sa Malaro. O noon tao kamaulan Alio marapaki dekan PPA port. Ran riyaw sa Malaro ipachoyla causeway. Seto tutar pon alo, mang Mr. Speaker. Kamela magchay ko ng address rawach rakarwaruyo. Sansal may yalach mauyak gateway yan kabayan Pohnpei State. Speaker, pagpagwatch ko to sa nga option ka na is manukalarma Committee in Finance the Public Works ma-address apa. Ama pay sali ay man pagkita makamit kak proyang kamaura to look into pa irawach karwaru mang Mr. Speaker. Iwiyak ka mo kito ipagkakaryaman mang Mr. Speaker. Kalangan. Ayan salamau kawait memie o sansal me uya pagpag yo mia karyaman ko o sansal me tokyo finance the public works o koros me utung kamagto masani Pwuhng masani so motion paida mia masana beniro sang Madam Chair, Public Works, kami. Kalangan, Mr. Speaker. Taman iro parata ang saukis last year. Tame lelatong kita ang sawong may unallocated funding assign onger and niya assignment yo minan listed project may ban funded sang unallocated funds. Nakabna assign ang project kan email project mo kanalo uploadment sa second to wewe tame uya umurin wewe pano kalangan masular kaway ta mabita tayo raw nakamoy Senator Loyola kalangan ko mo speaker kaysa pala itong sa karatan ko. Kapag Senator Modo, yung mamelel tama Senator Modo kasanita. Yang allocated yung pasanding option kasi unallocated. At kami man patuwanan sa umat, ibang bagay, Committee on Environment or Climate Relation and yung Pahrek Committee. Pwede, it has to do with sea level rise. Committee niya? Environment and Climate Relations. Iyaga kumagiti. Kailangan Sansal amendment in Kamagito Committee on Environment and Pahrek. Masular, tayo tingati o apaliala pagpag mamiya. And assign ang Committee in Finance, Public Works ko Environment, Climate Relation. Koros mo itong Kamagito, masani Pwuhng masani so Kamagit Poitar o tayo sa buliman gitar pagpag masansala siyang Senator Walter. Miyate Ratoror. Speaker. Kami, Senator Pahrek. Kalangan, Mr. Speaker, I told Kiratoror a bit dispensary in Matrinim. Men baruan repen cawas ayo. Oi baruan tiradam sang masih pada pada paneum Legislature mi muyang baruan dah win.
Israel ban celar Pahrek ora ban Pahrek itu kolonia wana anshoy ri sira barawan dama uyawi imen Pahrek pen irawodan uyawi Pahrek met ma ban kak dikaunupkan dispensary nan weikan and kak open pe dia ke chona ramas me sudan ki ansu mau and kak wot nuan kolonia te CH boy Israel workaholic lagin tatok sang blog issue te blog lemau so menak sabis kan goros pimpinan kolonia agulose Aiman baron with a floor motion you maga ka sign down comes in health Rengak saya kata maaban kak dispensirnan wegan kak open block nigaono ma project mo ite o kapatayan tama karata Israel maging kita woni rantiyo rusalaga kita woni ayo oraban ko dito kolonia masapungon trontotok men appetito asabiso Nuwalianda la busabison patapot. Kalangan si speaker. Kalangan sansal mau kamagito mia karyaman pen kamagito. Pagpaktaro karyaman paros maudung kamagito masani ay uang masani show kamagit paitar o kamagit wa panasay na committee in health. Mia te iretoron. Speaker, ay pagkita magkamalin. Ya, baku pura poin pona sama Senator Excite mone ban pona se motion and run muleti. Try komal ma minute. Langan ay Senator
Ma, anak
Trai Chabaler nan Wiakpur o trai Katkat tepat padro ban Retro Road o ban po na sa floor leader. Kalangan Mr. Speaker, muna ibang piliw sakar ay tungkol sa kataan wow kapat-sapat. Speaker, essential ni dintuan pong panakan magjail sa bulman kiyar. Essential lang mau yay Israel sirikan patyang jail nan rain program magjail KAPWARESOU uyawir. Ri kamelalam KAPWARESOU Israel buat pramay lang mail proyek bukan kak piliw KAPWARESOU sapal. Sir bukat bukan kak essential yang kumailakan may saya kinsa mangi. Melal latan sir bukat so wasakan mer patusang yan. Kayu yay Valicin Loni Pwuhng kay Sagriyaw sang school in PICS o major academic. Ivan si Tamarlan Pwuhng kay Sagriyaw sang school in PICS pil academic major. O kem segla yay CLE Oliver Hirons Pwuhng kay Sagriyaw sang school in OLM pil academic major. Speaker pwede ranwat ji kem seglan rail pacang jail ay men beliau bagitak jailan kasamong rail eu labul-labul. Ang program floor leader pwede kamagatin po na siya o kalangan pinakap ko essential me ranwat yay rail last day iben ulian titra medal of si speaker o kapinggiyang senator Kakoros o tuntatang Kakoros have medal Madam Chair Leka o Vice Chairman Simina o yay staff Stanley Sitan mepatpatrang si Rika o niyatay kasamoy railer o kaskuli kiyang rail rules and procedure o kusunet kan and legislature. Aimet memen ulian kiti of sin legislature to of si speaker o kabinggian Senator Koros o staff Koros o Israel kan may patungan dahil. Kalangan. Kamu ba speaker? Speaker, pagi tatawagan kaktaula. Ibatawan kami lala mapuloy siri. Ang may Pohnpei pilil papakalap papanuno mamor siri. Apay nakap kay met, pagre pilili sambar palan. Main makayo kasambal rebel kakay rusus, kay Rail, takaraniang. Kira kayo kasambal ang katray rusus kilalanwat. Abor pwede tatawagan kaktaula speaker. Iman sakara ko berami katailan kemaltisan ang session. Maitang kamtikan yang totok o pron sa bali maluot ni amupan eker abdalang kakay tolanan uyalamalam and kacanganay schoolin peer meseri kapan uya boy wansora vampir abdalang kak tolang abdalang kamaltir o subject to call. Kalangan kamagit siyang Vice Speaker. Pasyalaan, raiban po na siya kamagit memiyak Thailand Ran Maleti o subject to call. Koros mautung kamagito masaniyay Pwuhng masanisyo motion paitar o Thailand Ran Maleti o subject to call. Imen bagi Thailand Senator kan and katkatin an molamail kan ni sirikan pampatreng Thailand o uya right tungol program and cash school me rasyong